Mir s vama. Braćo i sestre, svaku priliku u životu iskoristimo da pomognemo bližnjim. Ne zato što to Bog očekuje od nas, nego zato što smo ljudska bića. Davanje, primanje. Nema bezobraznih, ima samo neukih. Jer dokle god neko čini što ne treba da čini, smatra se da je u neznanju. Pa makar vi to nazvali i bezobrazlukom. Dobro promislite o ovim riječima, jer ljudi su misaona bića. Ako nema brata, budimo brat. Ako neko sestru nema sestre, budimo sestra. Majko, ako neko nema majku, budimo majka. Volite sve, služite svima. To je put do Boga. Neka je hvaljen i slavljen Svevišnji.